Hello DVC azau tunan zate lunglom te in kul kanin tlain ha to chung thong pang karak chimlai Chiram kul chawza zong chu February thani khas jing lai a chawza ra kapni an kul I chawza zong ran tran tun ha zong kai lo in an kir February thani kha chu Myanmaram chawza ra kapni uknak alakni asicha a hibantuk in Chiram kul chawza zong zong an kul ve hi asi Chiram kul chawza zong long selo in ram kul le ram than kip chawza zong pau chu Myanmaram chawza ra kapni an kul I zong kai lo in chawza ran tran tun ha an kir tia kan thai Chiram kul chawza Chief Minister Pu Salai Lian Lui Chiram kul hotto Speaker Pu Zau Boizong ra kapni lem cholo ding in tlai an CE an erna Chiram kul chawza zong Minister Dangjong an tlai na I leng chotar lo in RNC February thanin hi tiang a Chief Minister le Minister Dangdang chu an thla chang na I Pu Zau Boi Pu de thang le Pu su thabelte chotar an seri lo tia thong kan thai Haka din lo sang a in akang minung paruk an na aliam kum thong hi le kum kul lo kum khat February thanin hi jinglai simulam pangat luk a Haka din lo sang pu rang chung in le apong in akang I afale minung pangale ana pakhat an nak aliam mai a thok na khi in tang in asilai tia rodom asi in nge tu jong ni mai hi zeiti set in da a thok ti chu kang hal lo kan in tang in a thok chu ka thai kan chung khar di lak minung pasha kan si pali long kan chokman tia chim in kang ni akang chimi minung poruk an rok chu hakha mi ta zung le tomwo ngai tun hani hakha si in a an kalpin ha tia kan thai hi in kang na I anun na aliam min halaka kumni hakcha amfang hakcha big song atalve ramlang thong pang karak chimlai Japan chawza ni Myanmar ram ton cho ma mi boinak chu ram dai te in deitar ding le Aung San Suu Kyi tal in tlai khi min ha chu aran nak in lotar ding in for fial na antwa Japan chawza ni Myanmar ram ton cho ma mi boinak chu democracy phong he atlak in ram dai te in deitar ding a Japan chawza in Mr. Katsunobu Kato ni thong fiat nak a chim hi thong fiat nak a kum thong hilo kum kul chim nak me result he petlai in party kipni democracy phungning he atlak in hi boinak hi deitar ding a Japan chawza ni controversial atu a fyang hangte in kan thai khori lo cha a kan zo phal cho ma leo asitia Mr. Katsunobu ni achim Myanmaram a Japan company zili leng a I chu company a riantron tu veltin ha chu leng chok lo in ma le in chiu a I erding in nol achwa tia DVB ne tial ram chung thong krak chimlai thong ni gul lakhat February ne khat a Myanmar ral kap ni uknak alak mi konga NLD Central Party ni February ni hi a chathan achwa NLD Central Party ni chathan achwa mi chu ram mi ni sungloi te in me an pek nuwa Union Election Commission ni afe tarmi hludo palai nga le ral kap lutlai ni an chwa pi mi ral kap hludo palai nga tel in awai thum nak pi tu hludo chan man meeting chu February ni khat a thoktim ase Meeting thoklan February ni khat jing laya ral kap lutlai Senior General Min Aung Hlaing ne Myanmaram uknak alak mi he upadi aral chan long selo in uknak nol tak tak angai tu ram mi zai aril lo bia ase uknak lak mi ne Myanmaram democracy thannak democracy federal sarnak COVID-19 runben nak tlang chung mi di lak rem nak rem dai nak rian than chau nak le rian pe zul nak vel te phak pi in anhur suan Chun Myanmaram le ral kap ton bia achet tar tu twa sarnak asifon Myanmaram president le ro nak pe tu tel in adang nan tlai mi vel te rian rang te in kan thla pyak na u fetar changmi thong ni kumkul thim nak result he chawhlang u phungsham pi he arwang in awai thum nak hludo meeting to kho nak dinga Myanmaram rem dai nak le ram mi thinlong dai nak tel in democracy zulphung man ngai nak he nol nak chathan kan chwa tia NLD Central Party ni February ni hi a chathan achwa NLD Party lutlai pol chu chawza ral kap ni an tlai na tia NLD Central Party chimphwan nak nol ngai tu Dr. Myungn ni achim Dr. Myungn ne keima ka thai tok a chun Ayawati ram chen hloto speaker tel in adang ram chen le ram chen hloto speaker pol zong an tlai na
chun adang upa tampi zong lang chok khaw loading in an er na tia achim NLD Central Party CEC member Uting Ule U Han Tam Nyen Zong an tlai ven ha i Chief Minister dang zong an tlai na kai zong zaitik a an hun ka tlai ve te lai ti long ka nga kautia Dr. Myungin ne achim chak kaya NLD Party Chairman Lin K NLD Party Chairman le Pengdang NLD Party Chairman dang zong tlai mi an i achiu chu lang chok loading in er mi zong an Nyamaram President U Min Le Nyamaram ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi zong tlai a an Italy NLD Party chunglong salau in chatil thiam le ram mi chung in upa dang zong an tlai na tia VOA ni atial Chawza ral kap ne uknak an lak mi chu chawlang lo in ral chat na u tia Nyamaram ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi ni bia akan cha tak tia NLD nawaka u win theng ni feature in achim do Aung San Suu Kyi ni bia cha nak achim mi chu ama ni amhan mi share NLD Facebook page in February ni khat jinglei a athan hi bicha chu do Aung San Suu Kyi ni atial tak mi asilai lo tia mitampi ni anchim chukong a uwin theng ni hi bicha hi adik mi asei do su ni ama kutel te in atial mi zong a hi bicha hi do su bicha shim asikau kanun nak pek in kachim ngam tia achim do Aung San Suu Kyi ni bicha achim mi chung a ral kap ni soisel nak le mo chet nak bia anchim mi chu adik lo mi ase upadi lot lo in taina kan hu mi asikau tia alangtar Mejuzin apal mi tolre na kongtel in adang aher mi dan tat nak to nak ding a kum khatsung uk na kan lak lai tia Nyamaram chawza ral kap ni athan tia maxima ni atial Thailand rampan Nyamaram mini ral kap uknak ana an lak mi kong a dulo na an langtar Thailand rampan Nyamaram min hani February thani khat ral kap ni uknak ana an lak mi dulo nak le NLD Shwai Mi Chawza an dirpi nak chu Thailand ram Bangkok kopi a dulo na an langtar hi dulo na alangtar min ha chu minung somnga leng an si i NLD angki le murhu na ishuk in ral kap ni uknak ana alak mi dulo nak le do Aung San Suu Kyi dirpi nak fak nga in an aupi February thani khat zan lei similam pathum shong a Thailand ral kap adu lo mi phu we volunteer phu zong ni Myanmar kap to sarna adik lauti in dulo na an langtar ve American President Joe Biden ni ral kap chunga dantat na kan to alai tia achim ral kap ni Nyamaram uknak alak mi chu rian rang te in alhan nol ngai tu sina pe than jok se chuti atwa lawa chun democracy thlan nak to chunga kan rakjang fa mi dantat nak kha athar in dantat na kan to than lai tia President Joe Biden ni achim American White House nong ni Nyamaram kongkau chu nai niam te in kan nyat lai te in chathan an chwa ve valai chung ram lian tampi ni Nyamaram uknak ala tu ral kap chu kachau hlang lo tia an au pi ve te in BBC ne atial Nyamaram chawza ral kap ni February ni khat a uknak alak mi kong hepe tlai in American White House ni democracy karlan nak adon khan tu chul chang nak pau kan dau kal lai tia chathan achwa democracy karlan nak asauri lo mi Nyamaram chu ram hoi kom na he ibom in American chawza ni fakte in kan dir kam lai I pe zut in tha kan pek lai Nyamaram thil changkong kaw vialte chu President Joe Biden ro nak pe tu Jack Sullivan zong ni achim di chang e chawza ral kap ni democracy zul phong nan upat I upadi he atlak in nan tlai min ha vialte rian rang ten thla than nau tia White House ni athan White House ni chathan achwa mi chunga BP ngai in alang tar mi chu chimnak result thlen atim mi Nyamaram democracy karlan nak adon khan tu chul chang nak pau kan dau kal lai I dan kan tat na lai American chawza ni nihin Nyamaram thil chang hi nei niam te in kan zau phal lai I kan yat lai democracy karlan nak adu mi ram mi le ram dei nak adu mi ram mi lai a American chawza chu adir peng lai tia alang tar Valai chung ram kip ni Nyamaral kap to sar na kong chathan an chwa chiao Myanmar President le
Myanmaram ro nak pe tu tel in ram shroi tun ha tlai mi kong le ral kap ni uk nak ana lak mi kong a UN le vlei chung ram kip ni daukal nak chathan an chwa cheu American White House ni President U Min ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi tel in tlai khi min ha chu aran nak in thla thanding ral kap ni uk nak ana lak mi ngol thanding hi angol lo le athla than ha lo a chun American solza ni dan tat nak pek asalai tia athan Australia ramjong ni sol nak ngai lo mi ram shroi tu tlai khi nak hi ngol chang u tlai khi min ha jong thla chang u upadi he atlak mi rian tuan u tia afor fial ve India ramjong ni Myanmaram democracy lam thluan a in param dir mun in azungzal kan dir pin ha chuwe ban tuk in democracy lam thluan hi felfai te in nanzul shim a her te athan ve UN General Secretary Antonio ni ral kap ni uknak ana an lak mi le do Aung San Suu Kyi tel in ram shroi tu tlai khi an tong mi hi fak ngai in kan dau kal tia athan ve DVC azau tu angai tu nan di lak chunga lunglop nak tam pi kan ngai February ni thuma kan tong than din halai